Došli ljudi još jednoj epizodi i danas ću da vam pokažem moju bivšu Jugoslaviju. Ali nema ovih stvari, samo ima Bosna, Srbija i Hrvatska. Oni koji pričaju ovaj jezik, znate, Srbi, Hrvati, Bošnjaci. Znači, idemo da krenemo, tu na klupi nemam nikog, sad moram sve poredati. Znači, sad ćete vidjeti moj tim, uslovno 46.000 konica, nije skup, a jako se isplati ga uzeti. E sad zašto? Sad ću da vam pokažem. Zato što ko igra, a nema. Ko igra dosadno, ovako u stanu. Ko igra dugo, nije nikad promijenio ovako tim i morat ćete ovo da uzmete bivšu Jugoslaviju. 71 rating, malo me zeza Spahić, morao sam ga uzeti radi kemistrija. Tu je naravno golman Begović, pa kako se zove, tu je Subotić, Spahić, Ivanović, Kolašinac, gdje mi nestade Kolašinac, možda ću ga ponovo dovesti. Tu je Kolašinac, zatim idemo sad Kostić, Nemanja Matić, Ivan Raketić, Perišić, Mandžukić, Edin Džeko. Edina Džeko sam uzeo samo radi kemistrija, ali pošto vidite, on meni nije ništa dao, ne znam zašto. Možda to neko... Evo sad ćete vidjeti koga sam sve prodao. Možda neki bak pa sam neko isplati. Da, isplati mi se. Prodao sam onaj svoj tim, ali zato mi je ostalo još kojinica. Napišite u komentarima kakav tim da dovedem za ovoliko kojinica, za 90.000 kojinica, kakav tim. Znači, mi se baš traži neki tim. Tako da, eto. Idemo da igram. Idemo na home. Fly Tormentine. Igrat ćemo... Evo ovaj profesional 500 kojic, nema veze, evo taj ćemo uzeti. I eto. To su svi na koji bi trebalo da budu. I sada krećemo u akciju. Play match 4,5 zvijezdice. Dobro, nije loš. Da su mogli biti 4,5 nije loš. Ajde sad. Ajde. Ja sam htio dovesti Luku Modrića, ali on je preskup. Znači, ne znam ni koliko košta. Vidio sam zadnji cijenu oko 100.000. Mandžukić. Ima tu Edina Džeka i Mandžukića, to će biti zakon. Ali prvo to im ja, Nemanja Matić, ne. Ne, dobro. Idemo Edin Džeko. Trči, brate, Kostić. Ide Kostić. To je taj Hrv koji je. On je Srb. Srb. Dobro. Ne. Bravo. Subotić. Jel nije? Je, Subotić. Pogledaj. Ne, Ivan Raketiću. Ivan Raketić koja nije jeo hljeba ili citru. A zato što imamo ovaj jugoslavski šulj. Mandžukić. To je taj Mandžukić. Htio sam dovesti Edina Džeka. A da, mogu bi dovesti. Ljudi, što mislite da ovog prodam za 2.000? A da kupim, dobro ovog ću quick sellat, a da kupim onoga Edina Džeku iz Manchester City-a, pošto i dalje će ostati na isti chemistry. Jaj, to bi bilo dobro. To bi bilo super dobro.
pošto ne treba mi chemistry. Ali dobar i bolji, i onda može i brže i trča. 71 pace, ali ovako isto nije loš. Vidite, i ovako umije da da go, ali teško. Ali zato ga i hoću mijenjati. Oj, dobro. I gdje? Ajmo Perišiću dati loptu. Uzmemo loptu. Mandžukić. Edin Džeko. Gdje je Perišić? Opa, Perišić. 80 pace. 84 šut. Inače, s Farsom neće biti više klipova. Ja su se posvađali sinoć. I, eto, neće više biti klipova. Nadam se da su uživali u malo klipova. I eto, samo... Njemu je kriv što sam ja izašao. I izašao sam i onda on je izgubio. I može napraviti ponovo isti server. Ja ne znam šta se on ljuti. Napišite u komentaru s kojeg se razloga ljuti. Koji razlog? Izgubio. Šta mu ja mogu? Kad je takav. Ok, ljudi, nema veze. Nako će biti iz Facebooka danas izbrsan. I ja. Tako da, ajmo mi da pređemo igru. Šta će nam far sad u igri? Idemo, Nemanja Matić, Edin Džeko, ubačak Edina Džeka. Bravo, Edin Džeko, bravo, care. Evo šanse za protivnički tima. Ivan Raketić. Ide Raketić. 68 pace. Šut 80 neki. What? Faul. Jel te boli koleno? Ivan Raketić. Rateš se ga. Ivan Raketić, moraš. Ivan Raketić! Jao bre! Kako? Go! A tu! Koji dao go? Aj, offside, Mandžukić! Offside! Jeste, Mandžukić, jednoga go, u naranđastim kopačkom. Kako offside? Kako glup offside? Bože! Sudija, ubiću te. Nako će izgubit. Profesionalci. Idemo, Mandžuk. Ovi se savršeno slažu. Ama šta chemistry laže? To su ti Jugoslavija nekad igrala, pa se ostalo malo dodavanja. Pratite. Nemoguće. Vidi se da nije dobar pas. Vidi. Stvarno ne znam pas. Ne. A dobro, ajde pobjedit ću. Nema veze. Koliko samo snima? Da mi to vada. 10:05. A ja snimam 8 minuta. Ok, ljudi, najbolji igrač utakmice je Subotić, ne bi baš rekao. To bi bilo to što se tiče ove Jugoslavije. Ako želite još ovakih klipova, napišite koju državu iz Evrope da sklopim. Evo, recimo Argentinu. Nju ne bilo loše. Recimo, još minuću pa krenem kraj. Recimo, nisam trebao prodavati Pjanića, mogu mi on biti u timu. Ča bi ga prodao? A ima dobar pas. Dobro. Zato što se sklapu tu, a ne da mi stavi tu Nemanja Matić, koji košta 8.900. Više Pjanika košta. Ok, ljudi. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako je, ostavite like, share, subscribe. A mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!